Insasa, nobody the foam. Ano na Benji Estate and Investment Limited. Okofaba. Waza Bragana for Nara. Insasa, Langat Sam for Sembirenu. Atoya. Within 2 weeks. Naya Yamu Pepes. Nia Zama. Insasa Papa Gugu Baby today. Metropoli. Apo City. Central University near B5 off the Flower Road. Shy Hills. Afienyato Estate. And Nambiambia Bebre. Insuna Kania. Are available. Yes, Assassin Suzy. Oil litigation free. And not secure. Aton Sassina. Not 2 weeks. Yaya Krata. Nia Zamo. Aha, miatovao. Mr. Kokoe. Nela Nibanyo Dinafle. Yikanya Gade Kamalongo. Langade Nyade Kamalongoa. Kejagbana Dota de Benji Estate and Investment Limited. Afimanya Anibanyo Kata Fradume. But Muslim Kanwe. Not Jersey. Not for one main office. Our Tama Community 25. Opposite DPS International School Junction. Off Aplau Road. Fresh. 0555 229 909. Anna 0248 780887. Benji Estate and Investment Limited. And Sassy for four. Hallelujah. Meden ede in shrapa kwadwo isamebi. Nyame soma de enti da bia mesom Jesus. Chiame, kwesi adai, edi kwesi adabia. Anopando sia, ekopem anopando ndu. Dwumedi ayato ne den se mesom Jesus. Ye sore nyame, ye peja nyame. Na ya yo ne kese live ewo DL 106.9 nyame onshirao. Go Ghana New Year's Yamfanina, Media Semper Free, DL Events Limited, na Media Bremwe. Sinka Winaya, Nanka Wadofa Watu Wansa from Mamba with Jimmy D. Kessi Yase, Yan paid C, Mumudi Viecho Monase, Sina Nanke Yene Canyon, na your free pen drive, and I say CD Siso. Nazo be Pesa wouldn't say Sayaka Crabba with Jimmy D. Mutino, who Pesa went to one San Fred in Sinikes and Daddy Lumba, Religion and Naso number performing my Odia, and you may panic. Daddy Lumba, Ebisa, Queen and not to ho, some more penache, Miss Sainty, who bet me a friend. Number did this way, no beba up the wama will baby biara will be friend. Say a Ghana ha, a baby party, weddings, a year, baby biara. So Pesa won't put a wodasia. That is a friend, no beba, ama winnie ajapa. Friend number did this way 0579284181 and now 0574986818. DL Events Limited. Obia. DLFM 106.9. Let us pray. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day, and I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influence so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart, I mean well. But if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, because I will know where I'm headed. And I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it instead of two. It's
It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Ghana. Good morning, Accra. It's a brand new week. It's a brand new day on your radio. Well, today being the 10th day of the month of March 2025. Well, Benin Bosumino, that was to do with Pimpimienu. Any adununum. Abusiana na pay me chiamu akwaba ade abadwumade ya to ne din se Anidaso Wɔhɔ Obia ada pay me hye wonkuran se ebia chiampo a embuye Anidaso Wɔhɔ ma me mo akwaba ade abadwumade so efiri sabre a kopem se no wotwe ne na chire no ene ebeso nkunya so ya from Hitman obetumi afrem me bra kwabena. Good morning once again and welcome on board to the show. Now we're streaming live on Facebook. Okay, Facebook page in this one. Capital DLFM 106.9. Lumba super natural mineral water one adaroma and koyemboa and an pay near the Jumedino Yadia bro. For WhatsApp message in the bra 0593406565 0593406565. Well, check your time now. It's about 18 minutes after 6. Good morning. And Anidaso Wɔhɔ Obia. Memo akwaba. Yeah.
DLFM 106.9. After 6 a.m. here. I'll pay you the Yanko Pass and the Trade Upon Yanko Pass. I say, yeah, don't know how to craft the Yanko Pona. Your boss from the boss, I said, you were born in power, woman, Kogun. I'll pay you than I said. Also, for WhatsApp message for Brown. I say, good morning, Hitman. I thank God for a brand new day. From me, Murphy, I tell my community 10. Praise the Lord, amen and amen. Of a differentiation. I thank God for my life and that of my family. You are no different to my new turn to buy. Melinda Glim, what if that come on? That's a good morning, Hitman. I thank Almighty God for everything in my life. Amen and amen. And your brother was so for that. Now, for what do I say that back? I'm a wolf ready at 0593 40 6565. Are you here? 0534 050 199. Yeah, then you go pass your pay. Everybody shout hallelujah. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. What about your first say? Your friend is saying Kasafi Sakumono. I don't pay any yanko pass. DJ, Nami Wayebi. No crepa. Nami on Tunku no Ada. Asudrinka Nami. Asudrinka Obia Otedia. Station Papa Etia, Yan Kwan, everyone. Yamani Munya Juma. Amen. Amen. 0593406565. 0534 Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me about your first say. Pacho, friend Dixon Badaku. We could give Druba because if you're the Christian. I don't pay any yanko pass. That's it. And the pay so sad the patch and I'm going to catch the phone. Mamma starts to tell me, Sapijam, Muyasi. I say, Yanko Ponce, Medanasi, Edanasi. And then as a Salam, then as maybe as a man or Mangana or Mampen and Abu Afumina. Then as a DLFM go fall by any DLFM made my Funina Hitman Okam. Amen. Amen. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me about your first so kasa free him fa. I me say akodi me kasa fit am come to 11. Sa akodi na na pay na Yakopon ase. No pay ye the trade am po Yakopon ase. Say why adom ama de pachi. Na ye huni ha kase na moja DF sane oyemu. The nyame asema DLFM afu nyina
any Daddy Lumba, the Nyamiasi, Emma, and President, any friends and your pump for you now, saying I'm the moment answer. Now, Omudia Ghana EFFF. And that's it. Amen. But that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frosting. Hitman, but your family is make us a flag and no Lizzie, I'm not paying the Yankopon say. I'm not paying you the radio, so the young funny at home are chain. And any penny any yanisha, young Sisonka some fata. I have grown him over and all dear Hoyen. I don't not sit. I want a bamboo in first papa, not Amen. Amen. Good morning. Morning, Black. Me patch your first. Good morning. Good morning. Me patch your first. Nyamia do me ho yepa wo swear. And that's the other Nyamia Sibili. Nyamia had to see my way and shop the home by. I'm at the party. I can't say Daniel ye Kennedy. The Yama Fusi, I make a self amount from his son. Amen. 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 0593406565. I don't pay a Daniel Kupasa. Oh dear. 106.9. Good morning. Good morning. Maybe I show my Nesoka Kramamia Frozen. Oh, yes, I'm Mamma Princess. I would you my last. Mamma, no pay a Daniel Kupasa. Oh, I know pay me the Yanko Pansi, my Amen. Beside the Yanko Pansi, my papa daddy born in the Uri, and the bush in it's a trust to the Yanko Pansi, and my dear little phone in now. That's from the Yanko Pansi. And my miss me in the bush. God use with divinity. Amen. Amen. Oh, yeah. From the rising of the sun, from the Good morning, Hitman. I thank God. It's a brand new day. I thank you, Jesus. Amen and amen. Richard Mendo, the free betch, so Jalina de Baye. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me ba che fro say. Eja usu na home. Eja usu na pay na Nyankopon ase. Ede Nyankopon ase bebe. Lenzo amaya ho e high processor tiki. Me dire se kama wa siasi. Esu won faso si jata wo. Hello. Hello. Me ba che meet you pa. Hello. Well, too bad. 059340 Kafra Sanfra BM 0593406565. I don't pay the Yankopon. I'm a grant was a Hitman. Good morning. Lady Frasa Mankasa made the Yankopon. If you watching the free suho, was I not pay what the Yankopon? If you are and if you're brewing at the bar, I was a Hitman. Good morning. And today is my birthday. Happy birthday, come on, Kofi. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me back here for say. Me back here from Abraham. Me kasa flow boju. You have been an opinion and Yankopon say. You are not paying me the Yamiase. So I share my name of Busian now. So I'm at the party. My name is Fearful Nina. The Yamiase. Amen. Amen. Abna. Hello, good morning. Me ba che for say. Asa dizongo ni DJ Hitman. Yes sir, me ba che no pay na Nyankopon say. Anopa izongo jashi abuso kai zongo fo ya yeshira ya temo kanti. Amen. Mame to nyum kakra ni asafiehu anaye tu ni nyina sa se enura me ko asore na se kabidia dance yesoso edom na ohoruma antimi afa ndi enti me to nyum kakra ha ma me ni me manyina ya yeshira tu ni nyina hwehwe nyame sumunu o ansana wawo awie se jabadie nyina ra ubeda ni aja oh da sadie hwehwe nyame sumunu o ansana wawo awie se jabadie nyina ra be twamako papa asafu ya gan ho wate me da se Mate, yechia aboso kan zongo junction for nyina. Isaac Bowser, good morning, Hitman. I thank God from my heart. My name is Yakuba. Ready for Winnie by the buyer. And
na wadwe foforo agena no pay the Nyankopon say of course, name you know fair faster than in 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Your family is having free tema. I no pay you the Nyankopon say. Oh, Hitman me Benyamia kese. I feel my sorry. Na Hitman last week pa DBM me die 3 days asara me sorry. Wow. Me sorry na me can say 2 days. Me da Monday, me sorry Wednesday. Wednesday na me sorry, ma who Tuesday. Hitman, nyame wo. Benyamia si. Me saw the prayer me tell me wow. God is great. Nyame ya da was what? Amen. Gana manyina da was okatachi. Da was I feel my sorry. Tune kan ya so Hitman. Amen. Amen. Why? Mate, me so me da say what to me a friend obey. Somebody praise the Lord. You have a final call out here first here. 0593406565 0534050199. Somebody. Oh, we praise you, Lord. We praise. Oh, yeah. From the rocket of the sun. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I chair for us, say. I'm Pastor William, the taxi driver. Okay. William, I pay you and then Nyankopon say. Oh, and I said, Anidaso. I'll show you some of the party. I want the answer, and they will be an DLFM, the way number one, we came with them, Mr. Mediatu, whenever passing the Ruan. Nice one. DLFM, number one. Nice one. Yeah, that's the course with you. Why? Okay, right. To be that say. Praise the name of the Lord. South Africa, praise the name. 32 minutes after 6 a.m. Praise the name of the Lord. Still to come on the show. And I don't pay. Man, your story is making headlines in the dailies this morning. Oh, what got that? Tiffy. I'm boss what in your deba. Phobia and the word one birthday. I want to would then no. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday, come on, Nancy Kufu. And your birthday, happy birthday, and confirm. They Peggy and your birthday, happy birthday, going out to you today. I'm your fair be your birthday, happy birthday, going out to you. Who's a free enough? Gloria Dankwa, your birthday, happy birthday, and confirm. Hansen, pick your true man perform. I know your birthday. Pay me a foot truck a crab and my shank for what's your pay. Maybe a one load, I will not cross for a bank now. Okuma say, Okotakrade, Okokaswa. Maybe I will not no pay. I am a tackle radio, so I drive a new papa. I let the walk could brush some demo. Passengers no one go here, papa. Yes, I'm a pentama here passengers no go aquaba. That's about a puff from. When I'm Kwaswa, you should drive very, very carefully. And the road signs here in the zone. Until we are driving up here. I know what to about. Why? I pay my make for Lumba supernatural mineral water for my Lumba supernatural mineral water. I don't know what you show come pa. I don't know be a no beer. Your friend Lumba supernatural mineral water. Experience every fall. Just get a grab.
Lumba super. Natural mineral water. And so near correct pa. Maybe I also person would tombi. Would to be not your wood talk. Penny 4 was 0555 274757 0555 274757. Lumba super natural mineral water. Pure in every form. Six point nine going for quick commercial break here bar. Yeah, then 70 bro. Train aha a deal 106.9 FM. Yeah, best ya. Hey, Kwame, at the work of woman, I saw one of how when it's the woman about here. We are dang. Akosia a woman. Is your menu and ya kama pesu papa no ma chumebo so na ka sen ano pay them their semesu ano pay ya na na ma mensuo bia na mensuo kroje aye friend Lumba super insuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mensuo de wasa wonom bi insuo ne ye kama Lumba super ma me kan hwe Esu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. They said, why we wish you afford the Mamma Musupapa, a Lumba and Super. You see about your jama so any asset get to a crack. They say, I don't know and no one will be a 2 acotong. Don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBA demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and Abomadia Buano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in Super. Sanya, I don't want to pay a 2 Abra Akosia about Mamma, say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Super and who ensembia dia. Waiting up for your website at www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Super natural mineral water. Get a grip. That's super great. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. Johnny Hamsi. Ubenya Biato, Palace Mall, Papa Nina, one crime, and a Little George Health Shop, Whatever. Coconut oil. So pen to do it to a Fracono Wholesale Shop, 0275-288069. Atomic Junction, Medina, FDA, Aji Dready in Kratuiatu. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DL Events Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 986818. DL Events Limited. We've got you covered. Right, 39 minutes after 6, I was going to pay Anidaso Wɔhɔ breakfast show. And I would say DL 106.9. Now, coming up next, major stories making headlines this morning in the national dailies. And my brother, Sammy B, Ofia.
Wakratano. Emma was one wadeba. And I pay some be why you for brutal. Malaysia Miamupa. And what in the Kulu high atruswa. And I feel my brass am Yakwaba. Asabi, good morning. Good morning, Black Cobra. And how are you doing? I'm good, and you? I'm also doing very, very fine. Thank God. I like your shirt. Which designer is this? My design is yeah, Cabra from Menkasa will be for this unless I mean you describe it because it will be very difficult for me to describe myself. Okay. You be the best person to describe you. Yeah, exactly so. Oh, okay. So I wanted to find out which designer designed what you wearing this morning. You can also consult Ziggy. Yeah. And I will offer go via design. So we got our channel major stories making headlines in the dailies. All right, recommend us be now. And Teddy can meda was near Quenya no na ye chia and a TFO in a titru. Any DLFM College Association in a chow numpa. Na anope yansha se ewo Kurakata mobo son Free Republic Place Kurakata no na ubehum akane Ghana yesika ye photo samfo. Ono na hwe yesika sem so michireken ofoliata. Nimfoni da hanu muse na Kurakata na echirima. Ofoliata waye din ode nensa edi esum na no chirim se enti OSP pam ti sa na otie se ultimate nas na odikra me kan ofoliata se me ye wanted o chirim se sa kwan a OSP de ne fa so no kisi aja be de ne fa so na ye ne ya pam so me ntwa no one na wo tie anase wo fi a won so pese wo hwe headlines ni nyina no buy a Facebook page ni so a Capital DLFM 106.9 no oba hono ma ya the pictures ni nyina e de agu your Facebook page ni so enti bra your Facebook page ni so DLFM 106.9 afi bra be hwe headlines ni nyina National Daily Sabano pay enti the Anidaso sisi an Republic Press and Furiata break silence over OSP wanted saga. That's I mean yento so enti kan Furiata na nia bre na hwe space e hye na ne se de kwan wa fa so de nsa esi na no na kire se ne wera ho every say ono wadwen ho a wo so wonte ase de enti a OSP atimi edecline wonte de say baby Obia na ko mo nkwache no kirim se ye ne ya every say ono wadwen ho a wonte ase hu bone bia ode aye o man obetena ba nwa so se ono na hwe yesika sem so no we ni Ghana bone da enti aba ne se ne OSP atimi edecline wonte de no wa tren krata e de command se kwan ode ne fast nyamenim ne kurani asem no ne bo anwo so kran oba na afo nso a kraten fa to so miansa no behu gifty owale mensam nimfoni da na Kurakata no echirim se NIB locks gifty owale over NSA scandal na ni nyina ne se Ghana for beka na nsem de be ye nsem pi na gifty owale mensa no ye deputy national service authority for no ye deputy director na beto dwa chiremu am ye ma me etumi tena ase ede nsamadin ahihya ketia huma mane koye nsmp na ne senti Ghana man panin John Dramani Mahama mpoka se mu kura kopie mu parliament ene wo kire mi se ye ma me ndi ba bia wo bia ne ho behia so bepene mbetwena ko gina mra no ne mra etimi ene na die frese nipa kwa koye national service na mo etimi di nipa bia o mo kura nka ho bidian hyehye ketia huma mu dia ha adwen na NIB for enkrabeto je chense ye ma me ho no maso ne pa echi a okoboa mahwehwe mapa etimi akoso ede fa ne nsama etwago no nti we make say ma me gift wale mensa de NIB before etimi so ne panchi a okobon hwehwemu etimi akoso fansa me de ho de kwura mu awakutia homam eno so wonsam no Kurakata no ediapam ana be hu Ghana man panin dada na adedan kwa kufa de foni da na musi na kotu e bɔ no nyasem kuma ena ne hwehwe niwa space ye twa na nim se tum ena Ghana man panin dada na adedan kwa kufa do Kurakata ne chirim so wagina na so brane etimi akabi diama akane JB dankwa no na oye ebuakwa machi bedwane a kratafeta so miansa ho am ono baba ne ase na dankwa gufado edifen no chirim se ogina na so brane fi se wo hwe JB dankwa na ne bodo ba wo boy ne so mpo beso man Ghana na kon kan ye pantonim de ntia enipa bipo ekase chirim se JB dankwa mpromunum ne sami ne so mfaso ena de pa bi oye man de ma Ghana nti o monte ase no chirim se nya no kreda ene kure se JV dan kwa na bwadwuma din yi pa beso manga na sumpama Kurakata yi ede ho amanebo etimi ede aba mountain som yen kopie mum e wo the daily graphic Kurakata no na obehu Ghana man panin John Dramani Mahama and efinso eye Mali man panin gina hanu misin
na Ghana man panin John Dramani Mahama ensema waka nyina ne se oh baba no homaden so ejina ne naso brane pa kura kata etoso dumiensa ewo daily graphic ne bo amane yi o kirema Ghana man panin John Dramani Mahama kopiemu ewo Mali ne nyina ne se yeto abawie yi amampanifo ahodo mbebo aye ma Ghana yede ne page ande ne si abanwa so no oda wode mase ana afi nso nkitahudie mapa eda bi man ka bom kuro ne ntem ena bi mpo amama ahodo atwa omaga na ho ahia bibi man atoye amatam ne nyina mu no oba no homaden se oba mo hia na oman Ghana ye ntoma etia ka bom ne nyina yaboa na mpuntu etimi akode ama bi man nyina nti Ghana man pani kirem se ana moto awatu akopie mu ewo ye Mali ofo mbasa akopie mu ni je ne nyina ne se ekwe betumi abo na adwade atumi akoso ewa me ahodo atwa ede ahie mu ewa ne mikase eye bi man atoye jese ne amama ne nyina mu na abo na adwade ensu ne betumi akonkan ye pam etimi ade ama man Ghana man pani kirem se baba no homaden ne watumi advocate ade ama bi man nyina ne nyina gina ebo mode agina ye naso ne ya bo na adwade hu sensem no ne ma konkan se be ye obi kokofa ne ma wa mama ahodo bi so ne ye pono na kodu ne boda ho ne ye papa no sumetiatia na yase ne ade no eto betimi atwam katafa atoso edumiensa ewo daily graphic ne kura kata no ebo amane ene anopai sanso na be hu aswafo no ene hwe Ghana yen sikasem esom kasala to ba for symphony da hanu sei space bon enim na wa ba na nu atumi se wedie enani abere pam ene wakati akire mu se 2025 budget tomorrow said ye tibia no na kopon ya do me kina da eye brada ebeye obenim bosom na mu na osofo hwe Ghana sikasem be wo no homaden se o man Ghana said ye tibia no ye sikasem no ode ho akwahoma bo no beba ewo mfempem mienu ene aduonu enum mu ye sikasem se betimi abo no man Ghana ni da so ebenya mama ni yehu ni se afi ye kwa de se Ghana sikasem ebe konka ne anase be koso awiwie se mbaku de se de yehu ni ye no eye osofo hwe Ghana sikasem so me kire ye photo samfo atoba forsen yakopon ya adom ekina ebe ye obenim bosmem ne da etoso edu Ghana nyina ye bete de na free say yakwa ho abosika no Ghana se be koye se o man enkoye ne nyina no odon sensem be ba betu etwa ngoko kina ne mom be ye obenim bosmem ne da etoso du ba ko fi ne mom ye obenim bosmem de etoso du ebe ye brada yes enti atoba forsen de o man Ghana sikasem ho no susu de beba ne ye hu se sika sei e no man Ghana ye de hye ye 2025 akwahoma abosika nim ye se ne ye kɔ no o man be koye adwade ye be kɔ sen atoba force de hon se me ba beto abonten yakopon ya adoma ekina sanso na Ghana man penin yokopie mo daily analyst kwa kata na also with that fear or favor ana wo chirem se Ghana man penin ne visitor yokopie mo Burkina Faso no so do sensem de aba o se wo hwemu animu se ne Ghana man penin be free Mali ekopie e wo Burkina Faso na bod homaden ne wo makwa kodin kita ho na boa mama Ghana ana afenso ye ne Burkina Faso fo kita hodie no ni matumi akonkan etimi ediama o man Ghana no so kwa kata no de ho sensem etimi ede aba emontene so sanso na Ghana Water Company Limited for one managing director de aba ekirem se mbomode agina mo na so etimi abo mensu aho akwa atwede ma o man Ghana no mem ya hodo bebi na mekese wonu munye nsu entimi ndoma managing director Edma Ghana Water Company Limited ekirem se bo no homaden aboa eya adwumaden ede abo o man Ghana ni betumi akonkan ema ni betumi bibia tomato din ye pam sanso na eye Ghana Railway Limited fonso akase ekirem se bombaden akonkweden abo mo man ni betumi akonkan be train na nsen beto dwa se train hu sensem ya ase kwa ase ba ni ma yabasa na nsen na so chimo bombaden abo adwumade ma ni ma konkan dia ma man sanso na daily analyst kwa kata na sawa mane se kanu fola tan sensem ya dika boso nti yen moswa enkin kam bebre na free se ya dika aka hu sensem dada ntino e be free one man na over 20.6 million worth of illicit product seized at Tamale. Na nkabato dwa ekirem se Ghana Revenue Authority for penny for akase ekirem se 20.6 million ewei eye sigalate. Ene ne pabedi free sese ne China e de ba Ghana mu gem so wo ma sizi wo maje. So mo ma kwan ma ne ma hodo bi a e ha adwen ekutie ni papa mu de no. Ye ma kwa ma fi me ahodo bi mapie mu ma Ghana mtu kopie mu e wo Tamale amekese no Ghana Revenue Authority penny for timi age sa sigalate ne ma hodo e ka ho nyina no so mo ma kwan makobra ne medum sigalate e ma na sesa bi nkoye kusie sen ne sen kwashi tum wo manyim na ma na koma ho so enkoye tum ne senti sigalate ne de ene ma hodo bi e ka ho a de friend jotu o ma ho kwan ma ne manti won ma che
ono ma gye ne nyina nti Ghana de hye bi anka mo hwɛ ne mu sɛ be ka sigalete ndodo na etimi anom de sa sigalete no anasa jot no emma kra enti mo mfoma ni fanto so kra yenko pie mo Ghana feed na Ghana feed ko akata no ebo amane a kyerem sem Alexander Afonyo Mark no na edom ko mo hye badwam wanom panu de ono kra nso na ye adohye mo afutu ma hye badwane na wakase kyerem se empema yoku mo mode anyira mo na so na mo manka bo mapa ene hine firi se ne sum wo ho ni da so ho pass yanko po ya adoma 2028 infempem ye na de onu nwotwe de mo bete de na firi se abato no mo betuma de nkunuma ne nyina no mo nka mo mba ko se bo ba kuma de na mo nyina mo nka mo tuma famwa na mo moa de se de tie bi MPP amanyoku ne ne make sen ajetie wiwie se mo akuna de no enchi bi betuma fantuma po afura mo manka na so Masia beje edi abosu bi Ghana masibedwuma masibedwam domkuma ono da domkuma na no Alexander Afonyo Mark edi ho amane bo etimi de ba monten so ne anopei na yanko pie mum wo daily Ghanaian guide ono so de ba monten ejirem say Ghana man pani a asa ko pie mum Mali eno bo no ho moden say ne obetumi akọ ne obetumi akọ nkan de mo man titiri esikasem and afin so atuatifo ahodo wo mmode ato de sha mama ahodo bi sukuti a won mo no bobo no ho moden sen kakro betimi ade aboa na Mali ene mama ahodo atwa ye ho ahia basa yeta akoso efa atuatifo no so betimi ate na afin so dwedi ahodo da no montem no ne ma akọ nkan de mo man ne ma etimi akọ yi pam a Ghana man pani John Dramani Mahama ne foni da hanu si yakọ akata ede ho amane bo etimi ede abam yenkopion political laundry ano so de abam ana wakirem say ofosu Mahama committed to lean effective government ofosu kwache ena wakasen openipo no kasa o mampani atraye eye Felix ofosu kwache wakasa ekirem sem Ghana mampani de se de wadi ka kandada no se na membo ni na ba no obema na ye ketewese enyere do wewura on pass afo bebire na ankwahye na abam no mko disika da bi kitwa bi na betumya wo man Ghana cheche de kan ko no ne ma konkan de Ghana fo nyina hwe ani mu se Ghana mampani de nipa kitwa do be ye adwuma na abo no man na me etime konkan etimi edi ama oman yenko pie mum ewo de Meridian ko akata ande ba bonten ana ochire mi say let's unite for victory in 2028 Afonyo Mark na ode to MPP amanyoku ni nyina chitafo ni nanim se momoden a na monka bom se bo ba kuma de na momo ene ya adoma se de tibia no MPP amanyoku amuhu ne no da chi benye sia na bekoso wa ni senti munta wo no machina mombara mhwehwe MPP amanyoku no foforo kram ko akata edi da so di Meridian ko akata na eboso ebo ho amane ena no pen na mense o tabla ba bonten kase ekirem se fake prophet in Ghana says 95% are quacks na sa quacks ne kase obi ye quacks DJ Hitman ene bra kwabena monim ye kase quacks na ekirem se enipa bi ho do ma wo no no omutietiem eye dede ebe omo homra ne pretend che se omo de munum ayare sapa omo akwadare wa ayare sem na so na omo boa kra moto mo de atu futuro de guni pa bi ani kire mu se omo no omo ye dede kire mu se mutumi sayade etimi che se yale bi eda wo so de ba betumi asayade ma so otumi anya fa hodi na no na mense otabe kire mu se ye Ghana for momani na papa free se na me ke say a truthful D4 ha mu ji chemba ya diokron enum 95% na nei wanu ma sha Ghana manyi mu ma omoda da nipa o bra yale da osu bia oba me don pejja me side to abeti a e de me side force se eche yale bia da oso no ebetim yakọ meti ne se te ma wonso wanywa pom den enti we mention table na ka se kire Ghana fo nyina mo nam ho so firi se we die da akra na ekoso a Ghana sofo binom e da nipa enem ko ti kwan se eche me so mo ye difo yankopon yi wono ma wonom da nipa oba ye be sa yade be ye be de fe o sa o chirim se ni nyina ye na da wa hwe mpa na oyobi yiri mpa na ma che wo do akompam abomade atu nantim srade asra abu nso no bakade be de wo hin e de agu ha ma emo akra ne senti menso tabre ne gba mane ena no pai yanko piemu awachem amanse o mo chirim se mi kase no manyo hene fofora e hwa ye de park wa kete de ho achema na mase okay sure sorry achem anamase achem anamase achem anamase o chem se manyo hene fofora ko ka tade ho man body ma mase be achem da achiase okay ti we de wa on pesu aso just one manyo hene foforo na ya mana na trinkwa so na we de ya ma trinkwa pa na oda hanso no ho ofe pa fresh na pa e che she no ne ne ma egu no kom ne ntoma a otutu na emu oda pa sa no manam ko bra yenko pie mu ewo eye binduli
na nkra beto dwa kyerɛ mu sɛ kɔbrane atuma twutuo basabasa ama no homene so ɛwɔ binduri wa mikesi nipa mako tim kaja wɔde matumi ahwere mo nkwa na yɛ sɛ basabasa hodo ɛkɔ so atifi de mantɛmu no ɛnya de atuo tumi atwa nnɛ anasa kyerɛ wokɔpie mu binduri nso ɛnɛ abeto dwa sɛ nipa mako miɛnsa na watwi mu a tim kaja etu ato mo wakum wo mato atwena emu aya na minim de kode ɛkɔ so atifi de mantɛmu na yɛ kɛsɛ basabasa hodo ɛkɔ so no ɛto ntumi twa da bia ne da nyina yɛkum nipa ɛwɔ atifi de mantɛmu kɛsɛ binduri de ɛnɛ nipa miɛnsa atumi atɔ emu awra ho yɛ pam Yanko piemu wɔ the new independent ko wakrata no so ababonten. Na be Ghana mampani John Dramani Mahama eni mele mampani udi edika bɔ ho nsensem anti no. Yenko soa endomasiko bebre na. Ochire mu a ɛwɔ mbɔde a ɔman Ghana eni afimali so bɛka bom ne aboa. Na ye ntem kita hode ne ma otumi mbɔde ahye mu den na adwade nso atumi akonka de ma ɔman. Na bra kɔblade ba ko emu ɔdapa de sa no manam ne sɛ. Ubepie mu ɛwɔ kura kata na se opa. What was the Sky Train saga? Hey, what goose chase? TB Ochre Dakon Edu right. Oba wuni say eye train bi enam wiem keteke. Sakete na Ghana man penda da na ade danko akufu ado ebeka kire Ghana for say wedie. Je ba benye train bi keteke bi dia kɔ adwadie so Ghana de akwana ba de hu sense beko ye de ma oman ya. Tesere utu kwanya wo mre. Ma mutaju edibwane mpode ewu kokuma se wo kɔ hefa wo benye train bi atumi afo wo mre kura sesia ne wakɔ aba krontembrente no mutirem se ye akwa se boachi bi din akwaje tew ba hwe bia je se ne Sky Train yanke be fra wiem a ne na musa ya ne yakuro ya akwaje ta na nsan bi mpode mpaka dan potem ho no mpode be kokum nipa ko fa ne maso konya nkwanhia ne ade a o kirema ne nyina no ankosi hwio akwaje tagana sika pa akohyem nyesika kuma ni nyina akwaye boachi bi din anopai ode ho nsensem de abana bra kwabra eyi sa train nsensem no oya wo ta hu bi o train no me de dada na me hu o me hu fu mono na de menya hu ba kunya na no ekonya nkwanhie hu nsensem so akosin e bia akofutela nim de me de menim but me hu fufuro no new trains are wakasa ba no me hu se sa trains ni ye adwuma me hu ba kokra Ghana sika de kofa ne ade nyina asempa okure we mu de medium yanko pma we daily search akrata no ono so de aba na be hu gift your wale men samfoni ne da ha no ma na bia chi ne adi kan bosu yayi eno so da ha nti yansa da no mu asuko bia bio efrise adi kan ho asem da kra na yanko pma ewo ko akrata no de fa to so enkrom na o si IGP pay eye tribute e de ama ono ankasa ne late mother in law nase eba ewanya ne baby eko ewo eye o chirem se eye gbapo tozi ande ho de se de tie bi edin de ebewo eye framantem bota region hwa ana o chirem se kopi mu ho ma abomode na watwi mu etimi ekoja na kwanya we pay tribute eye ede ama ne se ne hu nsem ya ne so akoye nsem pi na obakrata fe to so nkran ho chirem se 10 injured by gunfire during installation of chief at Achem Anamase ense kwabra oho no so asan kwaje taw enimpa bed say du so prepra ewa mno hina ye kan ho asem say Anamase yesu ohene Ghana hano ahensem sensem no ana kwakoye nsem bebre wo ho no hwanwase yesi hene keke chieftaincy sensem okrum hanom no I know see wo chieftaincy mpanifo ewo krom hanom yes chieftaincy ministry na ewo honom na yesi wo hen ewo krom a afa bi so wo te ase the other party nso so mo nte ase e ba ne sa na se ebi mu fa kire ekosi ohen na ena ne nsensem bebre eba krom hanom a ana ho nsensem ye besi ohen ne bewie na fe party bi so nte ase ntisa de ne ye nyoma na fe ye sese nyoma memedwe ho amente ase o sese be ye si hene keke e wo kurum hanam afa we se mente ase we se mente ase e de na ye gye ye misa se de na wo adodode be na wo ahensie nim wo beka ya asante hene otumufo o se tutu otosum ye no beka asem bi so obi koma se bedwoma ye presa na tu ato ne ekum nipa nyina wo ho so mo koma se bedwoma ho mo ka kire se hwenim ena obi sa se de pa na wo hwenim anka nipa betumi apra akum nipa wo ho ana ye misa ha se ahennie no bibi wo ho bibi kwaso pa
dear cry na yes so special so we be hini wo man mu a enti ya twituo kum nipa wo ho na mo so motum bode twituo kum nipa na dear na ya munya wasa henie no ho bi kwaso okrum ha ehu behia se sa chieftaincy ministry ne betimi atena se asa hwe ahenie ne ahensie ensem so wo man mu no montena se ase momode monswani ana bla kwabla manka ne ye asa momode monswani dia kwaso watifide mantem ade bia de twe nipa kutu a na watwe mu anso bindu lisa beto dwese nipa 3 nso awu a okopie mu anamase nso nipa 10 na peprei ne nyina ya hinsie hu ntokwa ya o aso yentumi nya ho hwe ana o ma be na yefiri mu yi yesi hine keke ne tu atene nipa awu de me de me hu ne se eten se etu ahinsie keke yesi hine ne yakum nipa da bi eden black man ko pie mu de supreme ko akrata na supreme ko akrata na ba ma ne se ye ma me ane ho ofe pa Judith aye ajaba Bray ni foni da ha adwoba edin kura ya adwoba mum Judith adwoba Bray ni foni da ha no na ka wakata na ba ma ne so ma point ne say appointed as acting chief executive officer Edema Ghana Gas okay ko bo adwuma den pa ko bo adwuma pa nti ye hwe ni mo say bibia betimi akoye na bibia tumi na adwuma no ba bo Ghana Gas wono mo so no ne me etimi akon dia mo ma ni ekopie mu wo ye awawin unim say hono matna ahensam sensema ye kan okrom ha the supreme newspaper and I pay page 4 or see on my hand of awawin and 6 others to face prosecution over 2022 chieftaincy killings that just ahensam okrom ha no no sa 2022 killings no me na me wo videos ni bi mfoni ni bi ma men kan no kure wo me ni say enti kuro no matena mu pen matena enchi be de say 10 years and over fie be yedu na me de atena enchi minimum oyi pam na hono mo ahinsie ni so ba kwan ya ahinsie ba kwan amanfo ta akon sa de we ebisi ye nanka efa bi ba kwan enchi college of education man ba kwan no ya principal hono mbo no tuokun no e wasa ahinsie we ya ho enipa mienu ami enipa me fan se enipa be de say 4 minimum mu free enchi kuro ba ko da we fro nyankama mu omo korum te wakutu ahina na gu anadwo ahamache na very lucky no na CCTV cameras ni bi obo ahimfie ho a na ahimfo na omo woni pa mo monitor mo hu wo no na mo pampa mo ta wo no mo so sa akobo mo tu ku mo nyina tugu ni pa be de 6 e brokra na mo kunku mo nyina toyem ho no ba ko ye fra no Kwesi John mia minim no yelo pela e we nyankamam o wi hwere ne nkwa wasa ahinsi nti we sansensi mo de mia mani tua minim nsem ni mu pi a ni pa 6 ye bo mu tu okum wo mo kutu ahina gu ne ye kum wo mo nyina enti sansensem na ha adwen ye panti sa ahinsi hu sensem na ye koso ne be srada se du ba bi a empanifo sabe omo oman ho ban wasa ne man because oman to kwa be si asa ne man nyina ka ho bi ka ho pa enti ha adwen ye pam Black Obia yankopin with the national voice na afenyo makan de na wakan na hunsem san da hanti ehun se de ahia yenso mo de anko yanim na graphic sports ababonten na mo kire mi se Accra Hasufuk wanam training coach ni foni da hanum and wo kire mi se Watala dodges title talk despite fine form edin o Accra Hasufuk wanam training no Watala kire mi se ewo mi se nanse mo gira mo na so ye pa akokansi ekoso no mabo be 4 matches o mun lusu ba kokura na so agaze ekire mu sei ontimi nkire sei Ghana Premier League no beja na sa wonje enti munya abotre na nsa ne kire sei munya abotre open way pa coach Watara no coach Watara bizarre so betumi age leg na wasatu so anas yo so ataje tinde kuma sei na sa penalty na moje ye ne de yamia nim lekure ni ada na pole wo ni trana dabi kuma sei de bia moje penalty ada dabi Ghana referees na mo kuma sei amutuzinje penalty makuma mechi yi madam fo bako se oni mu no on si apakan dan fo pa ekuya bo atma Lampard ABL transa me chia ne pa eno na neje pa na yemfansi o uni aba konsu fo ni da ha Kudus Mohammed say enche bia obegina na naso pa na ne form na bibia kwa kama pa anti we sam for mbeti de enche bia right 3 minutes after 7 Sammy B is still here na Sammy answer na obekonom mame busa when was the last time pokwase in sawam kwan wo fa so pokwase sawam kwan ne de ba kwabna me fa so no enche bebre na enche ye menka ne se be bosom ba kwantem ndi makofa ho na wonim the current state of kwan no ba kwabna agita o anapa me pese edi nkomo pa pokwase en sawam kwan no agita kra
ekwan na kwa stand still ase aban foforo ba ye no ekwan ne yagya ye ese krom ha na de eno no on say ministry for transport ko pie ho no last week ya ekodi nkomo na ne kasa mu no o kire mu say abanse san ba ye no sikasem efa akwan ye ne ho no na ho be nya so mo akwan ne nya sikasem na so mo trans na mo hwe contract mo ye review about the contract no mo kwan ho do mefa so metua contract ne kan du baby no na sikasem no ma to contractors na so hu say ne o bi no mo be hia ya akade no so scan ye de be ka koto ani ti de agya kwan na to ja to kakra sia no o ma hya say wata so kakra nkata o kire mi so momoden enya hu adwuma se sa kwan we ya so na kodu ba bia na o mo say na bosun bi te kwan to jom ko ya pa ye no bosom ne so obedi to kakra bosom ne so nya sika na wedwane ya sa bi ma me kwa ma na so na afa ne ye nsantwo ne opambo anape wo kwan no so then ne ni nkobo na afa ye musa na said the current situation wo poku asense wo kwan no so opambo good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko de. Nyame adom boko na so. Nyame adom yeso ye hu ye pa. Na na pay wona wo poku sense won kwan so. Ekwan no so te say. Yo, Hitman. Me da say me ma nya good morning. Aya amasa mai poku ase ensamwa kwan ne de. Nana ese wani ese wo ka kire. Nyame anu nukura ni. Aya na ye kwan gidi la metuma ka fe eye NPP aban no ewo so no na adwuma koso pa na jami aduma ye koto aba wie ye metuma ka fe 7 December ye to aba no ye to aba ni wie ya eye ye hu se ana se Ghana fo hu se eye NDC fo aba akonya so pe na contractor o se hwan ya o ye kwan no o ka tell ni nkrofo se ekwan no se o mu free so entimetu maka tro se Hitman me se ha yetu abawie ye hu machine ewo ekwan yi so ama omo theory ha futuro na ekuli yen ya me anu mu kwani me kan ada na afa so cars ni bebre wo ha omo enye adwuma emma ensawam biem jakoba se wo free enkran ba na wo bedu amasama e no anu no wan hwe yi a unyaka odebeko fie won sawom sometimes no ya na ama na ye de pa iki enye je kura de ma ye ya ye che sa afiti ama saman e de ba ensawom dobro ne de kutu se fobiman enye easy kura ma ye right na anapay wo honom ye betumi ne passengers drivers wona wote honom bi edi nkoma anapay yeah so far no metimi akafe me wo Obia Ligrani sense ono ebetumi akasa kakra se utumi se uje ni no smart se no any the way wa tisi na anima o se aka idani a wo fa aduma no pay international o wa ha ene no enkasa. Okay right good morning good morning me ba cho bibi aboko de yes admo boko kra ye be dey ade futo gwa ne kuyen now ama saman poku asense wom kwan no situation it say wona wote honom ekwan no say na eko because situation there yanka situation ho asem bibi wo ho a situation na lesra ma yanka no ho asem because ha de enya honestly ekwan ne de the way to ni mu monka pa no ehu na meno Ghana ha ne me ya adwuma kwa me bebre emza ta contractor kwa kuro ya no ye asoa eye your friend say circle Dubai na me say ono aso no ye obi chebi Labte road na e no so kura besi be emza owie na omade poku ase amasama ile sa wo de aso aka no ho ya no so yahu se wawie se no me say adwuma otema yahu se wasisa ni nguku saka jira kwa ko pie tema motorway trese ho no ye ho kwan no na me menti asia so o memu ha yete no sabi safrase sabi yansa kokrometi ho nya dai emopo na kwan ye enwa ye kwa didi nya maya yansa himpia bi nya dai engum na se sia ono ana o ye ha kwan ya se wa firi ha samusi se scan enu o teden o amatan de tema motorway bi aka no ho na ho de se ho ada mesra mu mi tampa info ma ye okay because nwa ha no sabi oseba wi ato sa ye nyina hiro mihu because ya tenkan pa so ha ben krai akwa yi nyina tutu me ka me use access fie ma so shock sa ma bre
no nti nwanwa na ɛyɛ asesem medwe ho a menti aseɛ Yes, in Podia Nanka, Omugu Sonka Kamaye. Nana, they said, cry, and my granny quality too. Namon baby, Omomatis Nugu Amasama and the day in and day out. Omu Wataho. And I had the Oma Giants, Oma Giants, I'm a foot on Kwan, na Moya, dear boy, and I said, where dear Empire back as a Kosovo Kuba now. Omni do a hey. Okay. And then I was about to set and penny for by any many. Obuni diam akamesra wam sabi it's fracture the way akwan no madwiri su nyina amaye no omu watamaye na monchimon kan nso a ewo so no menya sure say Ghana ha no yekotu ya friend say failing anwa ana ya friend say gabu disitogo ana bakina ha ya na wo Iti no eni chano omu nkope bi na omu fa megu kwan no so me fele so enkaka kamaye na at least the sort of so entimi anya adwuma ho ha because say no obi tinsawam na say okura trotro ana say passenger car okokrom a oma ha bio okoya adwuma wo krom na mo medi anwumra why then waba ha nti sabe sa wufi ha kwa enkran nana metima ka tro say wo be first car akokrom pa ba aje wo pe 200 Ghana cedis because I will do from and Sawam to Amasamaya. You have to do 50 cities, 10 cities. From Amasamaya to Pokwasi, 10 cities. From Pokwasi to Bia Barrier, 10 cities. From Barrier to Atimata. Almost the Sa Cosita on Bedunkai. And she said, no, I had here, honestly. Who Kokroma Bapa, who grab 150 Ghana cities to 200 Ghana cities. That's who's been Kokroma. I don't find I don't find Abba. I don't find as you are such a Jamasi and the Ama to Bayane. Oh, into your from Quabia or Moba Faswa, Monchimon Cana, I don't know how or Moba to be about Fele. So, as you see, so I water Amayano. At least, you want to Kaka. Now, I'm going to as I'm going to hospital. Well, what any? Right. My name is Pambo Kasa. Okay, right. 106.9 Pambo. Aha, we, Obia wo kwadwuma wo gina kwa ho a wo peka wo se osore eye 4:30 am oda so gina ha o kwadwuma onya aka ye enti wa wo hwa asemu ye ka ne sen enti aka mi peni pa ba ku mienu eni wo mo asan adi nkomo but me sure mo so mo person be kasa okay menya eja ya ewo ahoma no so ene no enkasa yes menya eja ya wa ha ene no enkasa no no so enkani hawa ekwan yi ede mano ewa ha no mo eja akwaba yo eja na bibia wa ko de erade atumo yo ama saman poku asensa wom kwan no mo na wo honom ekwan wo hu ne sai na kwan de enye ekwan nye kwa wo kwaduma de ya wo be ble wa ha pa no futuo ne de kwan na ya de sa ne de yeah, I more with you, boy. Oh, okay. Now, then I'll be catching penny for any many yana. You pay a semi pumacy bread. I'll give it to me like a company for the say about sister of bar. Ghana Hanum about sister bar, no more against him. The name dear, and so man, I am my. And she the little like a company for him when we are Murana boy, because so you be a now she had him now. If also be do colonial, you were you go to me, you were because traffic any foot through. I just said, "Obia, who pray after I've been a bit promo." If you are penny for a drama, almost and can't be a momoy and a quan any money we are man of them. Okay, the from the farm on momoy. Okay, right, Mate, Amamwa. Okay, DJ Hitman. Apamwa. Aha, na senior OT no and conform nam kwan so area ha omo sema omo de to ha man na man bi o gina ha ono wo se won kasa na mom men kan tell say oya djuma o court na ni dress o de kwadwuma no o de make picture de asende o senika ana o se chelewete na wo se no o de na taade o de yadwuma no a hwe me bag ana bonus una aso obi o kwapum na so say se odu eya court honoma ansa no wakojare ye to wa ohoro ne ho
na wadresse enti wono dia ha wotene die nyamye no nukwani afa nu abetini dan ye ha ne papa onya ankode dan ne ba rente so asan atu afri ha no na ye ono so afie no. Okay. Upon one of your bed, that's a near DLFM, Edin Command, that's all Obia Jumedi. So now, you because our videos are what the abandon so no. Yeah, there are 2 year screen, so I want to here live on Facebook and so here. So thank you so much. Upon one of your near Edin Command, Bibi Ache Adria, you best about on Chenwo, Miss Sawam, Amasama and Pokwasi, so now, yes, Edin Command. Yeah, that's a papa more. Hitman. Right, your friend or Pambo and pay 1 year Dinkomo from Amasama and Pokwase and Sawam. Kwano so Sambi. Black Abraham. One who pictures and videos are that's one. Benhunu bia na ensem bi ha okrom ha na ne kan so ana edin. O kan okra na one kobna ne anyasem wan kan okra so ani pegu. Onim Black Abraham empenifo te se bia boa ne takra na ma aboa no ho ne ho anokra na ma no ho efe. Yemfa ne se na ma no ho efe. Okay. Na sabe ntakrabone de afranyam kwatere kwa. Ekwanam yesi asei. Enti mpanifo nkosiesie kwana ema wonom. Kofi, wo de fa pictures na me de send no de to so man. Kofi fa pictures na to so. Na Ghana fo hu de ye kan. Amomra Facebook page no so. Emra mehwe ensawam amasama Pokwase kwana so. So picture ba ko da ho ne. And there's a pothole da ho no no. When you pothole keso aboa ne takra na ma no ho ofe takra bone de afanyam kwatere kwa. Na pothole more than swimming pool pa o. Ekwan no se aseya sa aseya na se mo beye na mbegya yem futuru. E ma aboen yade de a anka munyama no nye saa. Yes. Ene ma ho mfa mo nsanka. Abanda da no e try se wo ye kwan no ogusu a wo ya na abansesa baaye. Ye besra abansesa na nya aba no kwan de bra kwabra twa mutan a yenim se ye den a contractor no ne sika sem no enko de se first no because e say aban foforo na aba no so tenase na hwehwe mu fa contract na one even contractor ne koye ehun sem te sei sesi ana abanda da no so ono wo ko no sika no so wotua ne nyina so contractor no da kra dom sika na hye kwan na se kroma de yenim ono ade ne sika na beye be wi ansa aban ne kura kwa kutua te ade ya ho ne oba ko be ha adwende but ye besre ye mpanifo no nyama nketenkete aya na eta hatimamufo no aya moma ehu hia ye pa because we ekwan ya sabi ekwan bi ni o wale pa enipa ma ekwan ahodo enipa fa so kurum ha eniom ohun se ba bia ehwo ya ye sei se ye kan okra kire office ha na mo nanka ye presidency anka omoba yanka man sisi ana wo de kan okra kire ye hu aha yi se ka ye parliament enim ho no mo na ye sei ya anka be ye sa eye miamia ahodo bia mpanifo na eta fa omota ko okodi omudwuma anka kwan no mema na yese ya na ade a meta bisa no no rosa hodo akoba bia mpanifo ne fa ne nyina hoye kama eye ya na omasiesie ne kama eye ya na omaye ne kama ti adenti ne babia timamufo ne wone de yetumi ye niama fi eboni pa yade atwe nipa de ne konse yedo ansani pa pay attention to mako dwiri kwan so kama senka moye na ne ebegya ni party yade sabe koba ne tenkran osense de afina nipa no ofire kurase ba bia wo bakrom adentra wow ye nyina nim futuro nso tunso boni edipa nipa de akwa ba ne se wote Amasama Pokwase ensawom kwan so a na baba adwuma won kan wo so tumi fifie be 3 am fa sikasam so eso ha wo no msaka ho mpo bi woni misa hyankafo na du ba bia kwan na nye edu ba bia because nipa no be kire ne ho akire wo paafo wo mpa ajai enti lolofe no betum yes obeka kire wo awon kwane san san obeka kire because ono so dwene ho se de car no okwai ekwan se de aye kuku kaka kuku cha sa ba ko du kwa bi kwa ne spare parts ni bi kura se wo kwan so car no benya breakdown na akofa how de aben san de tie de misu mi tu machines ya de nim wa openfo wa wo mpeno jai sifom na akofa how de abrebi na bi asoro ahomache be ye 4 oda ho gina kwan wa sat now ekobo 8 onya kan kwa adwuma wa hwe ne ya na yebeyi na didi afra adwuma mu enti ebesere no manim ya da say ya friend saying Rose Minister call honom just last week ya no mon ho modern say manim ya no omunye bibi mfam because ade hye ne bre enye ho nko a mem ya bebere na ho no ma o makwan enye nsewom kwan ya so we nsewom yesewom na road ya ne yekan Amasama Pokwase nsewom kwan so ene yekan masa yenye bibi mfa ho eye mejo road a eno na dem ade ko kumase main road ya ni o fa kwan ne so be Rose ni bi wonom so a ya wie batie mbie ntumu and the question I mebusa na pay wo Anidaso Wɔhɔ bia jumadi ne so say abentina de ya wie no yembie ntum na afe easy traffic
ɛwɔ kwan no so mo wie bi na sɛ ayɛ ready a mo bi ntum na fei wɔn na wɔnam kwan no so wɔ free Kumasi nsɛnwam ɛba no wɔntumi nyu so saa kwan no menim de nti a ɔma wie kwan no bi na sa atena no mo ntumi mie ntum ma temamufo no ntumi ɛmfa ɛkwan no so no and traffic ɛwɔ hɔ no yɛ so terrible ɛnya de pa you see traffic no ɛka bom wɔ hɔ no ma adehye no nya baabi mfa wo ɛno akyi nso me adeɛ kora ha me kɛseɛ prɛ adehye na apɔmuden apɔmuden no sɛsi a me kɛsɛ nneɛma ɛkɔ wo mu no ɛkɔfa how titiriw de abrɛw wahra da wo mu yi ebesizi afi nso ti paye pa ba betake wa because mfuturo de enim dwuma edi wɔ kurom ase unum mfuturo dwuma edi ahyenkafo no so kora ba behuna ma ne ɛka bɔ kasa hodo ɛfa hɔ nyina bebreki down ansenya ɛbɛsɛsɛ because kwan ne bia na wɔsɔ kɔ shop de bia sɛ kɔ shop sika kro benya bia na de kɔ shop kai wo na bɛbɔka driver ne die na obedie dwen benjan manim ya da mpanifo mmɔden sɛ kwan no ɔmbɛsiesie ne kama ama de hye no ɔmo nwata so ɔmo wie kura mmɔden sɛ ɔmo ami water tankers ne betumi ɛde nsu apetepete kwan no so a ɔmo sɛ wɔka sɛ baabi ɔmo machines ne wɔn contractors ne machine ne wɔn ma water hɔ nom baabi a ɔmo ade hye ne mmu wɔ nankasa deɛ ɔmo agya hɔ nom ɛto hɔ ɔmo bɔ machines ho ban enipa nkwan deɛ ɛho hia wɔn right ndi ɛbɛsɛ contractors ne nso mmɔden na mɔnwene nipa ho kakra okay na aban we ni so mɔ no ho mɔden sɛ ɛnuanim ya sɛdeɛ minister kɔ hɔ no ɔma na ani nyɛ den na onyina na naso no mɔ na de hye ne brɛ okay Kofi Mache yɛnua Hitman bibia bɔkɔ deɛ na me na domo na so ama saman pokuwa sinsa wɔm kwan no wafa so ɛhɔ deɛ meme kwan a de bi ɛhɔ na me nam de bɛ adwuma sɛ manfa vineyard a me fa ama saman neba because me mo ama saman outside ɛkwan to say Hitman it's very sad won say okwa abrochira asono to na asono togu fom a onim se ne ye fum as a fum bi sa saa na ama sama kwan no tia fom a infuturo na ye as a snow ice snow inti utia fom pe na apete infuturo na apete infuturo na no abo ano ama ayesa anua na it's very bad say wo ba adwuma na say emfa say wo kokuma say a wo ye be ma boduku pe extra eyi nsuo bi kuta ene tao uduru ade be fa utrim ne wani mu nyina asa wasiesio ansa na wasiesio wo sha atade a ense fita se wo se fita de a ena mi se fita se ma mfa ho anke ho so de anke ba be simi wo ye junction so pepepe ke simple ka traffic po de maybe t traffic na Hitman it's very bad e kwan nye na ohwe kwan bi sen ya fa pictures na to so we ohwe kwan bi sen ya se unfa so da na wonam so anajo a ubewu simple e kwan we a death trap sa kwan we a death trap se Ghana ye di 68 years na ye kwan ni na nsuo to na yi ko ta afiri kwan so then it's very serious into contractor be na ye say adwuma we Gatas no so yankitingiti bi o DLFM gatas inkitingiti enti nsuo no tope ne eye gata ni mu mape ne yiri pe ebeyi gata ebeyi ye kan se lorry kwan ne firi o Ghana ha pe na mi hu se nsuo to etimi kukuru kota lorry kwan ankasa etimi tu ase na de ko na aka clay 21st century say etimi ye kwan bi sen a then we have a problem. And our budget no mon farm ye and our scanning no mon farm ye. Ishira scanning no yen farm mon is it because contract was awarded under the MPP government? And the NDC government aba omon peso omon be ya. Omon be trust one asede. And the question me woman say, oh say abanse samba bibia sesa. Enti ansa na aba na aba na beto aso no. Ade a mo hwɛ so mpɛ so mo hwɛ contract na abana da ne contractor ne kɔye ɛho nsɛm te sɛn na just was project in hold yes I saw mo review kakra ntina project ne hold you saa na ɛkɔ sɛ kuma da da nyɛ na ne ɔtena asɛm ba asat na ntina America sɛ ɔmbɛhwɛ contract ne sɛ de tie abana na ɔwɔ so dada no watua sɛn na ma contractor no sɛn na aka na sika no kra yɛ sɛn na esi etua de ma contractor no
enti definitely musa ba no sesa pa bibia ko bia be sizi ye beto aba ye to aba wi bibia sizi ye yes contractor no kra beto aba namso no so gya adwuma kakra na wonim say ye ba beto ye beto aba no munye ye ombe gya sesa na ye no omugya be 2 months before na for now ne de current road minister akọ no wakọ ho akọ show mo say aban eye krado so obetua ka no nti omom ho moden say ombeto akọso aiden eye adwuma nti we de asra na ye be sere ni manim nya no se de adesre na ba no monye omontumi expedite ne ma na ne ma nkontentem na ha adwen na brakora me mo krachi bia baso endra da me ba adwuma me kọ no unim say sa kwan we ya efa atomic junction de kọ your friend say ha twei main road ya de kọ domini ade unso uduru akakra waduru center mo anim ho no ma bon se na ekwan na mu ache mienu ho obia so obia wotie mi bi otafa kwan no so no obeka obedi de mekan ho adanse okay uduru ho akakra waduru center mo anim ho na obehu se ekwan na ho ba bi bon kan da ho kese empathize ndo mo doje kofa nchen okay na ndra bido na kobrane ekita shovel ene wakofa chipinsi bi ni niama ono adi gina ho no ma wotua mesi me bai wasi ni nyina kama wasi kwan wotua bonka no nyina firo ma poto no wasi ni fine na de amewure ho ye ne se drivers ni duru ho no ma obi se o mo se chale ya na mo ehu ye mo 10 cedi kura mo fa ma ye no obi amfie no mehwe ni din na mewure ho ama ye ho unim kura ye timu no de oya papa no ye mwa no me na me ka kire me se drivers no obi ofasa kwan wi yasu bia beka de make obedi dance ache akakra wadu center mu anim hwa no obehu se kwan na mu ache driver no duro osi form na akofo akotwa U10 na wafa side say na ekọ de open so no obefa mu so obeto no bo ase ya na ode ne tie na tum aso apie timamuni Ghana ni bia bawon ne homode ahunu se betimi akofa nkwanhia banti wakosi na ndro a waya adwuma no drivers no me se 10 pesos bo na mo fa ma no obisa wo ma na mo atwam hwim hwim shwo mudi misi wei yesu ni yaba ne sawo enhya foforo nkra ne I'm telling you enhya foforo nkra ne enyo enhya foforo nkra ne ebi ede ne hu si ho wei eya ban adwuma o enye na adwuma dabi obia nkanjan so onkoye but oye na ebo betimi ama nkwanhia no eso ate no de na ese menu mienu so ye de boa no I'm telling you ha den enti ye ka besi se akwan ya de nyampa nimpa eye nkwa o eye nkwa ye we ka eye nkwa because futuro ye bebre okobrane ani ma ka bi kura de wachi ahu no ka bi furu ani mu ba hu amasama kwa edin kwanhia ba hu edin kwanhia ba enti ye ntena se ama bibi boni nsi nyanka se nipa 10 ena awei ewo futuro num ansa na yatumirika na ye ma ye hwende ye pe okruma Ghana se bia me ka se ye de nipa na ye experiment okruma nam ye de ekosua o school no ye de nipa ene experiment de bia gi nimpa gu ansa ye tumirika bibia se ye ne yaye enti ye besre ma ye ntwema nsembone bi nsiansa ama sama kwan no yaye some bi woti ama sama pokwase kwan so na wo be sori anopa be no 9 na bobo be no krokra wundu adwuma ma etwa so be 4 times a wo boss kura betumi ayiwadi bra kwa bra be yiwadi mimiti wei ene me sori 222 me kwan ye pa manka na me kwan de me ka se ye na ye be adwuma de betumi aka se me kwan de because from alajo main road isu ade ba be si achima wata ba ha de ni nyina dem kama ntimi ni atie from my Facebook page so video no and a dash no DLFM 106.9 on Facebook some be video no carefully pa we pa de camera twa yi no eni unse ni futu uhu ba bia uhu we you see me soro se me ba adwuma me kwan ye no bra kwa bra me se free alajo ba atomic ha e be du adwuma ma no it take me less than sometimes 30 minutes endu ibu aka tu fira chama wata ba acha 13-20 minutes mabedu adwuma enti me menya advantage o ba me nua na wo free sa poku ase kwa no so ba no ebi na asora hamache be se 4 asat na onyaka enkwa adwuma se nipa ne fa ne se oye media person oba be kan no 6 am obedi na ba adwuma enya je se obi a wo sora hamache be de se 12 am what ebi krampo a ebi a wono kra ne kuta shop ni kisa wo so kokko bie adwuma ebe se na adwuma kwaso enyo ono nso a kai onya sika ntobi enti ebesi ten watoka ni bi krampo a traffic situation ne kura se de I mean atete mo mai du ba bia mo mampanifo no me unza me kan me yenhwe so bi se sanka ho na ayesa no sa banso sa na abo se ye den yon anka ho ne ben presidency anka o masiesie se ben ministry bia anka o masiesie ani adia
problem I am no mpanifo no ntia ase nyina de bia me no wo mo disagree ne yesa de no ekwan bi ekoba bia pani bi tie no kofi ma video no ngoso anda so na me pese ye di nkomo bi o video so ba bia pani tie bia ho ye ba bia omamba ne tene a one de onye pani ne de de bia age wo wiawia pache ansa. Okay, so me be hwe video ni ye pa o si aye footbridge e wo hono ma ye betumi afa so. Now the question is where are you no yenwie ye na yenwie ye nti so person will cross a kwan from one side to the other side was so obefa bridge na say and very very dangerous pa na unim ni omaye wo bridge na say no won say omaye barrier bi wo honum e na oma sheda abobo indua de stairs nti wo fa indua stairs ni so na we gina pavement na oma left ne kakra na we gina so na we si form and they're very very dangerous pa we si form se car bi ba wan ye careful be pemo and as a car and so on a light in the dia unhu say car ever whether day or night in foot room kwa inti sa we barrier bi no maye wo ho no mienu no ni nyina o maye o mudi ndua bobo stairs e wo that side na free sa footbridge we e ko wanim kakra eno na e complete road o maye wie 5 roads ni nyina o ma completing and it's very beautiful ba minim ne nti a e ba o mo completing e preko ha dwen me de meka be sise ba kwa bra meka be sise it's about time coffee my video no rolling it's about time I say leaders no omo dwen omama no ho afise eye yen ene mo aduane die Ghana ne wotie mi anope ne wontie mi ye me se eye yen ene ye ma ye mpanimfo na den aduane die bisam sa de ntra yen leaders ni nyina fitri mampanin so ebesi minister so ebesi MP so ebesi ada apprentice ni nyina eyamenu mienu adwuma ye no ka press mpoa na yetete di tua wo no moka di otie mi wontie mi ye eyeye ne ma aduane besi o mo prono so no mudi peche na timamufo ndodo na no mama no dakom no eyeye ne a ene ma o mudi men you see and this ye mama didi ame a yanka se yene mo be ye pempo mo de o ma ya timu de be ye den se ordinary Ghanaian any leader bi be ye pe okroma den but mo de mo ma ye ho ntoye keke ye de anyina no yanka se yene mo be ye pe V8 yanka se pe mo ada ne mo mo de mo ma ye ho ntoye ho henha ye keke ekwa ye fast word mo ma ye ho henha ye kwa adwuma ye mfa kwampa so nkomra mfuturo yi anka tuo ntwa na timamuni no omama no so ho nto ne kakra ye de kakra bi na ye sira o mo nchen yo ye tua mo ka mo didi ame no nso no masa aboye soko ye benfona boko o masa desi mo fa yanya hwe o ya ka we yu be kan black abra bi mpo na bi mu huna mane kura se ni sei wo be kwa masa ma bi kura mo de kura ye ko ba bi ko hwe de manfo kwanya ye enso afidu a ye to aba na de etan ne sei we anka ya bato afia ena ye beto obehu atrenchre mpanifo no be di akọ honom kwan bia so mbefa so aye de ezo munye bia no mu nna medu ba bia nteche ka tumi tim ena no me hu ka bi party bi me mo party kro din e kwan pa na political party bi ka enam so a e kwakoye campaign mi si ka na e ko na tutu ni sei enso no nam so okoye ka me na me ka chen so to nteche pa na kwakoye campaign wo ho na ma sama kwa ni so to a untimi nantimu okoye campaign wo honom akonwini aba ewo saa mpeso ane so ba nipa na ote ho ne de si wo begu si wo beye den emfa no ho ade ba ko edi o manya bro pa eye mpanimfo mu yi o mani mat eye o mama no atete dodo wo ka be bro baka se bia de bia wa attack leaders we ekwan we asenti black obna we o mama na enkwaya na we Ghana ni hwan na enfa de sika enkwaya eye de enti na yeto abama nipa de enti na yi leaders ne nso sa Rose minister no wakwa ho do na makasa banse san bantini wakwa wakwa ya hye o man se oba wakwa ye kwan ne de but o man na nwa no to na onya ne ntentem sen ka we e wo ministry ho no ma anka o ma ye me de me ha o nyina no se kwa we kwa presidency e kwa Jibri house e kwa ministry bi aso ye ya anka o ma ye ka mo ntimi kan kira ye se ya to aba se 70 se da ka se de tie bi anka o ma ye enti ade enti na wo mo ntimi nya ne ntentem sa enti e besre inshira mbajo ye man peni 6 months so okokofo duana
Ghana man penny. No, after we know Okovota, yeah, sure. Oh, okay. Na me so kokoko du yanka. Me bisa so of afoma na. I mean kind of crew minchiro. Ana no Ghana man penny we your Okovota region no. Hwe minute o de kodu ye. Ye mpeni for no more kwa, na sia kododo na kura mfa for mo. No kura wo mu no. Aya na de nti aya na se bi begina ye mpipi na ni sia na ye buafu a omonte ase no no. Hwe se Ghana man penny pese otu kwan ko baabi na kwan ye ofa wiem na akọ. Obefa wiem na akọ. Ona na ha one sei. Onfa ka no V8 ni kuro timo no. Ebom na ma wonte na so onfa obefa plane na akọ. Ba wo be den. We nyina ka ne ma bi hu a kutia o ma no. Ona obefa wiem na akọ. Nti ye ka na obuafu a politics ndia kata wani ana odi atemo no. Dwene wa ni padua ho na dwene ho hwe hu ni sei. Si ye nyina yamfa ye no antum bi na yanka onyonko da ene oda. Ebi ene na ya amasa manfo. Ene poku ase ni se wo mfo na asem. Ebi a kine firi wo mo so na e ba so. Enti ye nyina yamfa kire ye sen aduasa mienu nka no kura nkire ye ho. Abro ne ya doso. Sa kwan ne de omo ye de bebo apa. Abro ne ya doso. Adwadie hu nsam so enkoye. Hu se dodo na business o. Eye adwadie o man ya sisi kasam nye. Ba adwadie ebeja na akoso kwan na enye. Enipa no o bibi ton on si dem fa nko akra nkoton. O to bi fa ma. De obi so fi akra ekoto ade ho no beja na wako. Yesi kasam so bekoso akofom. Enti ye nwene nko kan kakra na ye ma ne man ketinkiti be ye be matimamuni. Ne ho ha no mo no so na brabo ma ye kama no. Ye mwa me ye tete mi o. Because sometimes bedwia na medwia o ma Ghana ene ye daache a me se fem metumi su sometimes metumi tena me mpa so dwia me se na kura we de govi enye wanwa se youth no bebre nya kwanya no matu kwan no no matu kwan na nya kwanya and I mean yes you penis ha do na kwanya onya kwanya no watu tenants ya no say nurses for ni bebre kotu ma nurses ni onko say na nurse ni biti ha ote amasama na oba adwuma amasama poku asensa wo kwan so na oba adwuma de na enje ni kran se wonte na honom onya kwanya wo beko okwana se month kra ye man 5,000 kra obeje yes obeko ndi ha adwen me man ketekete bebre na equity o ma no I mean leaders no sabatam say ye nwene hu ye na me maka say yet memufo ne nyina ye mfa ye hu nsi wo ne yenya unify I mean yanka mom baako se da Ghana fo nyina baba ye baako a ye beja politics kankan ne ye no da no man be fa nto me pefura right that is the only thing I metimi aka da ye beja politics kankan na me ye party sidi akwala ne ye jaye ne se nyina ba ye baako ye hu ni se fi o man hu hia ya se ne ma we nyina nkatu atwe dada right 36 minutes after 7 106.9 and pay Anidaso Obia adwumadi no so ana wasogusu a wonso wotie now ebia wa yusu amasaman nsawam poku ase kwan no wote honom ekwan no won say na ma wo Fred 059340 6565 059340 6565 0534 050199 good morning far morning eja me ba Jeff say ye frame say do kase fit tamutu ko yankun ato ye nkan enka won so mami ti wa no pay papa awon de bi asma meka me say Ghana for no ye no mu bi no collect ni bi ka na Ghana pin for no mu di abro no because of 20 Ghana city 30 Ghana city benyent no oba no principal ni no me no mienu anra meka anam de twin so say me di bidware because minister MP no say ono no me no mienu ye tax no yeah the rented damano insure her light to she say the bibi onye the free onye ni enso me no mienu e free radio so a ni e presi wo mo minister say MP Ben and the banyem na yele nyima one hospital ti party chemuda ye make to taxi driver market woman ye ni e suffer so yesu the president company foi they say be ye no bi na yagye adwuma wo be kwama Ghana no ba na kuma party hwe baby ayete me say utu kasa wo be kroma master asa onim galbese site ekwa bi te pon tutama sa me say papa sa o yire be ye wedding a so akotwu pons na wo be boka de papa wo de menko wo de fa taxi 7 9 cities no fa no cobra in and out obaba no twu pons free e wona nim if you pon beria ekwa go city so wo ti kwa so be ye wedding a pons free and also for taxi 7 cities cobra in and out what pons awie wo ti capital town when you say 8 years ofu ka so chenyu atale be 4 times aso kodu adwuma wo so na kuma party say be wadwe adwuma
yet to man women of all kind of crazy wouldn't penny for them. Penny na mimi trying to cano was after prayer qua China. I go for message you. Which one of my which I want to mention you. And this penny no crazy so patifita. Want to be incredible no family. Famisi. No, Kuma party. What do you make a Ghanaian? Medase. Right. Medase and pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frosty. Hitman, Pastor Media for me more down to my side. I feel my meet you and pay. Hitman, so I extra almost in your baby kakra was my. And that's it. Me the Nema, me Miswabusu Kaibi. Now, me Fanema, medical or 90 hours. Hitman, hold me debate 3 hours. Pokwasi to I hold. Me debate 3 hours and sana because any man walk out and say, oh, Hitman, I don't know. Now, Bakuna, Madame Fo, Baku, Dravon Penifoni, it's almost 2 pounds on off on the idea they are. Almost play no more the car, not almost drivers. I drive a car now, the Sia more, Jomo Bar, no more sounds off a play, no more so I drive a car in the backline. It's no more. Hitman, man, once you've been to us, all right. You, what been so at us on pay? Good morning. Good morning. Me ba chef say. Aja usuni nsawo. Aja mami ntie we. Nsawo mpoku ase amasa man kwan no. Wo ne say? Metin sound na de mo kan no kwen na ha dian papa. Na okokoma bra obebre. Na wanje bia kokora na obebe nume no no de nya ne ejai. Ofifu kwasi bi do masama wo de oje. So be bi kwa fi masama ban sa mo kwa de nya wo de. Ha dwene asema na eken ye be dem mo mpenya na openi bi ate se ekwa na mo ye no nyanwie ye ye to aba wi o ma jai ye machine se ni gukwa no so se de na aka ye sire wo mo e ma o ma akwaduma aban dwuma ni o ma akwaduma se de oken obi stock yi e wo bi wo e na so okobie wiki anase so akoye dwuma na wasori ahoma se 3 o'clock 4 o'clock no nyaka en ko juma manager be dey wan he ne juma ko say you ya de ya to aba wi no ko fo juma be say you ye be yare ya le mfuto be kuyen su ba be tuto be tata kwan so ama cars no in fact Hitman peni ben ani ye ka wi a obeti akoka kire mo ampeni no be he focus ko ya mai minim sem pedi 40 no paper. Oh, okay, right. Now, Juma, watch here. Jai, you understand? I mean, the problem at all. Okay, pharmacy. Right, but I pay me that say. Good morning. Good morning. Me ba Jeff say. And Satata, we want a gross to do. Oh, say you are going to have it's a man. Yeah. Ye na ahwa ya uta ye ma yo ba sika wo e ka roba e di sika ba ka fos o tata o tia roto o tibi dia so re sika dia obako fun wa kodi ahwa ya yes nyere djuma ye na ke the whole world every doctor Twitter cinema ama radio station bi ante awon mnamu say e tibi ya ave ye bi ati na hu radio station nyeska radio station to ma e mai aba asu te and you people back up and no and so much so or some solution no more be any. I'm not telling you, a man, ministry here. If you want to say so, we say some ministry Obia say, Ghana or grocery or bread. Right, Mate, me so me that say. Good morning. Good morning, Governor H. Me ba Jeff say. Me patch on me the 49 and about I'm say primary. 49 mami ti wa no pay. Minia, and some Amasa my road within the week here and a weekend in the Faso. Now, I was a mammy who you know, in fact, now many and Jim, but a yemi send no more dear Bassa Yanka once a rep. But take care, and I mean, who's so big motor, so nipa be a motor. Ye can't sour mohono, a foot no, a kata moto no, and me are working a foot on the kata no ma. Before say ye be chimuka kra no we share machina moto no ya wo twine ne oto so nyina da pom. Wow. Enfuto na mo mate ahwe. Because enfuto ni ti say emina bi den animu anya de obeden. Obehu. At the end of the day no no mafrato. Na susu ampa say sanaka bi nso di akire a eba e de na nke besi.
enka saa car no ebe kum nipa mienu no ni ewia ya beka se driver kum nipa na so anya driver photo because okada na frato driver because of foot 20 the driver so anhu ne fa ofa wo so a na say driver obi papa say bi okope bibia ba bedie no ono akonya asem enti ebe se mpenimfo ekwan no se bi sika na eni ho a omo beto aso sese ya ensuo de sese abre de Ghana ensuo ye benya bia water so enti omo de omo water so na enfutuo no emra fom na se bi omo ye adwuma wo ho no omo ntimi nkomra so wiem na nkofo ye ni kase bia amre o mai menia me do be see ha obi so nto aso obi so to aso na pay. Good morning. Hello, good morning. Me ba che fra so ka se free him fa Richard mami ti wa no pay. Kwa hiyo yale pa ta ko kawan na ruma fa da program ana kawan pa ne ya yi da wa ne pa da ko de pa ma ba ne kan de na ni ti ya ke ra pu a ko lo tu che e shia ku pa no ma traffic e ko e mu ta me na traffic ta ba ubi ko ba wa we tam de ko stop ba ni pe ko ka wa de do ko higher and further attention okay right mate me da sepa. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fra say But me mama me fefe say buchu ma do last stop. mama mami ti wa no pay. You money ma pa mobo. Yeah, that's it. Amen. Asem ba ko ameka na no pay ni say adi sere de pa na me tu mpanyifo nani. Say timomoni be kwa koye adwuma. Akosa no yare de ya. Ye po ma chopa ni die mu. Ye tu kwa ase ko aman foforo so a. E ho ye fe. O si bi say eye den anase san ko omuti ono ma nwene oman no ho a. Eye den omu de ko mu enim ana ye kodu o ma ho no ye fe. Mesre me mpanyifo na no paper ni die mu. Kotodwa gu fom inside ansai yem. Omutwa mu ni fa hye sa kwan no. Na bibia wo se omo ye timemfo no mu ntom no omunye beda. But me so me da say no pay. Good morning. Good morning. Me ba che fra say Auntie Magima minti wa no pay. Yo, I'm a pay there. Ma bojuma. Yeah, that's it. Na me nsira mo me adwuma pa mo ye. Amen. Na me hu o my Ghana mobo. Na won san me hwe o my kanifo na ebu o my ne so. Ewurade fuku enta won so. Na won ntimi nya de etene. Enfa mo atimamfo no. Na da bia won ba. Won be kri won ye die ne won koso. No won jati mamfo na edi kokromotie koto abane ma won no. No won ja won. Ya besre. Road na ya kan wasam no. Aya kra Kumasi road o. E kwa ko edi no for me adi nyina o. Na wo hwese ne traffic wo so na me kokko me ni se enkokko ba. 2.5 hours ni edi bedu en sawom dancing ho. Ye twawie ye na no so take ye 2.5 hours. Ka bi asesi ho. Enu nti kwan ne nko edi ma. Ani ye nyina ba peso na driver foi kam so enko sit down ben ana banya dani nani abese kwan no. Sana na do awie na dwuma wa ba da to aso na munye ma kwan ni na mufuru na enipa timinya semye ema ne kra onipa sori no wo kwadwuma odi ayam so se ne ko ni nyina nso ya pinisi a wo pini gunemu wo be hu na nsa pe na onipa na wu ya besre o my Ghana ni nipa ketewa de dia o eye ye nyina de nti da bi kwacho ne ye ka onwuntie na sopam ema ye ye de nyankopon mobro hu etu won for say won nya de etene emo men no men fa ne ntima pensra won nya me nya djuma Auntie Magi nyankopon anka won so ho. Good morning. Wa wo de jama bia wo ko Me pa cho me ho ye pa ya fra say na ya tamani na ma minti wa no pay. Chama pata mi busa Ghana penefone se ada Ghana contract la ko pene wa na ada ntia ne nipa ba ko pe ye di Kumasi kwanya ma no sa onye se nipa kro na ye moto ya ma no sa onye se nipa kro de takwa de kwanya ma no sa onye se nipa kro na sa de compete 25 kwanya ma no sa onye ada oron ko obididi ana Obia bedidi me de ka masa se democracy ko kwa ko fa ben kwa no titi nsi ya
chairman say democracy no kwa kwa na kofa be so kwa na ye bria eni pa ba Thomas sa Ghana kwa ina ma na say onye na oye Hindu chairman me food black conference be say do Friday Saturday and if you command ya no pa na what to come to 25 do when you feel nya na obatama chairman wakata obeto kakanka kwa betu me just 2 minutes 5 minutes atwa what we take about 4 hours 5 hours it's important to move me dey me kasa me say this is something na mo ma da na o dey me kaun me ni pa ba ko pa masasa kwa we nya ma no so onye ko he takwa de kwa ko he kaswa ni we kwa o ko man kasimi wini ba ko he futuro pa e ko ma fo dan woni hwe kuma se kwa bra be ko 25 kwa into onipa ba ko pa no na asesa no machine man so no ko anya se kwa ni nyina o Ghana ha famisi into no ko se nyanza woni trim na me chama me ade kumi kwa ni se aban bi ba pe obi ti abrochi no edwa dadawo ni akofa na ba so sama edwa ha me pe ni pa no to no te no e kana na se post movement ni pa fo ha no so no honto ni se ba no ko nyanza woni trim ono ti abrochi ana ono ye papa o Ghana ha ni ama na jaja edwa na o ye no ni asa kukuru se post kakaka sa ma no asa be sisters kana o de ko ai mu he bibi yo Ghana pe mu he bibi na Yesu oba o mu he bibi ye de bia meka no Yesu oba yo ene ka ho ne ntimi nto ukopo kwa pe e so ko shop na ko maintenance ene ka tara ko ni bo ka tai o mi sumpo nya brand ni mpuno ebi 400 Ghana ni ade ka tai ba ko pe uti ye be 4 days asa wato tai ba kwa sha ka afi pharmacy yes no me da bi de boni dia mo ayo na mu ni ntu ya fofo ene ke bakina o mi ko wutu soja ni no e kwa no ya soja fo na eye on fa contract e kwa na manipa ba ko pe do de ho Ghana kwa nyina bakina o nyoma o sira o go okay right ya ka bi ya kire mu nti mu fo mate bye bye me da say na pay good morning morning we ba che first thing me dey dey Kwame ese am tompa bo pampa last stop Kwame ma me ti wa na pay yo me nya na dey o kan ni sisia no me pasa I kama run about to sa do nya road no masa empanifo ne MPC omo area mu ho no omo twom a hwe omo de ayi escort di omo anim hwe na nyemo a ye to boy business enya bi abahwe abusua no masa ye tumi di traffic mu born down especially bosome na sunu emu no manchi bi sunu ni ade ko no be up to the 20th one masa obetumi di traffic be 3 hours fire di 20 minutes from Ashama to you know pram 20 minutes ko ebi anembi nimpensisi ya elu aso oma ba ye sa roundabout here nyama bi open barrier bako savannah bako pam junction ho ani do wonya nkasa kurum ho wuduru ho a junction bi o ye so afia junction sister bla ho na tututu na gote ho nyina ye maseve ama masa traffic ye block up ya wo kwa no so no ho was ama sama for kola de ye and Ashama Krum so ba ye kwan papa ba kumpo e wa Ashama Krum Ashama Krum na ye futuru kwa so ma to ba sa esu Krum de tiana Krum na obi oni kata wa Ashama de no no so de ono so no so de bia o doctor bia o hwem right Mate right Mate well, thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning, Honorable. Me ba che frosting. Yes, I'm JB Danko. I'm a Kasafi Dawenya. JB Mami ti wa no pay. All right, me da masipa. Jumadi amudi India. Ya da masipa o Jumadi amudi. Na sa Dawenya road to Pram run about hono. Masa, se udi traffic mu pa o hono ma. E bra obebre na nya grow. E kwan yi omu starting so omu ye kwan yi. Omu ye kakra na omu ja, omu ye kakra ma. Se scan ni wo omu ka. Can anyone omonka Uba Savannah Junction to warehouse. Sakwano Masa rough road no just hello. Well, too bad. Went to me engine I saw. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che frosting. Dixon Baba Koko Guji Druba to the Christian region. Mami ti wa no pay. Na min siramu ene juma pambo ma Kristo no mangana. Na min tie nhyira ba kogo sami bi nyame nka no Hitman obi aba Canada na pese bi so ya na hawo politics ekum ya efise nkum ya nga nka contract ba ko pese nyum egu so ta ba na ba wie bi na wako bi hu pom politics e bia ya ka ho asem ye na otiti emu
na kakra kwa anka saa temi oguso ya no obi so ye ne de ananka abansesa bei ebi oyini so party bi afenti wo kwonhye na wo nyina wo aka abom ne ya adwuma wan eyinia ne yeka se yenyina tememfo ma ye adwenya baako pe ne yenya baako ne nyina yenka senti a pro ye kankan dwirim efiri se yakoso mo ka biribi o man pani bi ene obafa so okwa yi so o de pre na ebekọ no as na esi ye wo we o man pani fe pre na da wa fron so okonya akwanhye nya de pa na yeka asem bia na yakutia wo se he that train hu sensemi ya sikadi basa akomi opa me won ti ukuzi wo hwehwe bi ye benya nkofo bi asole tia aka akire ye nse obi ani obi esikaye na so ye me na wo Ghana ye nyina ye sika na ya ayeba nti ye ba akwen a ye bebu o ma no so aturu ntama pe fra na DLFM wo bua ye no wo ma ye nyina ye nya adwen ba akon na ye mfa Ghana no nsi ba bi pa medase yo mate me so medase ada pay good morning me pa che fro say FM Eric nkese fi awosh Eric ma meet you no pay me hu se Ghana anka se yere ni na no ni fe bi no am se constitution no o se ye isisemu wo mu because o ma bia ni nyina so ni na ye embre na ye chichi kru no o ma bia embre na ye chichi kru no se bi enhida anya adwuma na dodo na ebre no na o mo di o ma no so kakra bi na edi yie no eba ne sa na o ma ne nko yie e ma ko ati ase because se political party start we here started the be ba on to us in the city so started the e ba on to us e ba ne sara at the end of the day no timem for na ebre because take example like it is a housing that make what I say mrani echere say so be adwuma dey ni 19.97 pesos a day right so big sani pa krona say 20 a month no ka hada ya landlord na ono adin sikasi fie ni de ono check ni sa because one say ya two cement me ya two petrol mo kofo car say but so na ko so man na ye hye bi sa na eti dia bi say housing ya me incentives so bi say that the Lumba bi an your default bi an petrol si down na me aba no bi an skesi in me so na asi ana se bi an roofing sheet say 10 cities bi an me 7 cities say fi so am no 123 cities no obi o yo hie ni na oti kuru no ntumi afford on rent day transport yen ni railway system from head to north no nenke sa no me na ade yin embo nenke koni nkoye ba ne sa na estimemfo ne na ebre but opinion no di ombre bi well omo hwe sa ade na kuro no enkoye me yina thank you obi sun to aso wo bi so traso no pay DLFM 106.9 good morning me ba chef Rosen Mr. Check Minba mami tu no pay Minya abani seberi ya DPRTU road station na sika fa hono aka nipa transia ntia se titi e di sanya me nya o kwa ma road bi sei kebe yo nti pani na ma ku from o ma wi so bu nya djuma ya no pa just pa fu pe fu ye fi na sika fa papa ja DPRTU road station no sika fa hono e ka man ko kaje ko bobu sia o ye ka se ye hu na ye so nya me ye nyum nya me na ka ma ya wo ma yom e brad ye prophet Muhammad ni moja it's Muslim or insert your computer so oja prophet Muhammad pet and or a brad o wa so it's Muslim insert your computer so we be nya Saturday or gba so do ita mi sira kan no do be appoint on tell engineer give that street say am on insert a brad akuma what are we you see up your what is it I guess that one no chance to finish crime ha akuma na on insert your computer so ana ma asetue itsum afa water radio ho no o samunu na kuma musiare o ye so nyame so o musia afa ho ntuto aha nyame to power so bebi ya ka say so ba dati ya say ye nsufa Ghana nyina ha na ka ha nyame yi che me nia no ko agba so do a nyame das bye bye. Right, Mate, Mr. Midasi. I think we'll do a very final caller this morning. Then we wrap up on the show. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for us, say. Your friend is Sammy Fifitema. Sammy Mamiti want to pay. It's my other thing. We are doing one here. Oh my, Timua, you how? This one, a diesu. Now we be this one as well. Or see, Jessica, I'm not sure this one. Now, so I wear out to you ever. Or politicians, no bar. When my Jessica, near to Obama, I'm on Banam so much yomoka. Tinere so many, and no way. And you are going to form a quadrum. You say, oh, this one will be this one as well. Almost can son of I say, this can afford this one of my men. I want to miss one of you.
Tena me no be kind no. You know man dey do no, ye ma ye ni amra, almost say na ma ye ni future. O man ni future boy bi aye kwan nyina basa bibia mfufu kata. Bisa kata baba kwa ja sekitwa. Eri asem na ti hu. Hitman nya me yuma no. Yakopon enka won so ho. Me ntumi fa ko ne bi sabibi. Yeko. Ebeda tiefo da se. Nyame nhira wo bebrese abre na abre nya na mo gemre na mo ne yen. Etena na ade ba kwa etete me ne se Ghana ha ya kwan ya metumi aka se ye major roads pa wo krom ha se no. From Accra to Kumasi. From Accra to Takra, the sap 2 roads no. Akwan me no we no. Ni nyina ne sesi ano. Ni nyina asese no. Tie ya da chepa na ye de hia. Enti e besre. Me de ni nyina ne se ye hia unity. Ghana for na nkasa no yenka ye humbum. Me se ye ka ye humbum a. Right. Opani bia me ye krokro de dwon. O man be ko nanim. Right. Kofi yako. Yeah, Hitman. You better don't say. Say Obia tie na you best mpini for ne say kwan no so omo hwe no omo nya den omo nye man because ama saman kwan ne de enye emwa ko so hwe a omo ba akra bebre na so free ho kwan no so. Okay. Nti you best ro omo nye kwan ne man and Hitman me da rade ase so say odi mfie ba ko aka. Me kra wenem. Happy belated birthday. Birthday to and you celebrate you on the DL Entertainment show. Enti ene no na woda no obedi ne fie ha na sese na ye koto aduane nse yefu no kra eno so hia pa ne akwa me birthday ne de o ye den ha ibi enti tam ben pese tiefo ne take records no mo keep mama ebi kra na ayi 49 na nanom Jamila mbetime free time aba ebeboa enti mami hu de ekọ tam ben ni ene mo munsuro Jamila de miami baby aya ka kire unu aba konse me chia no Mate your first so happy belated birthday to you Kofi Taylor. Emilio Peneso mami mashaukawa chemi wudi na me fantonyo mdete debi Benedicta Cecilia Emiliana Monica. I was saying sorry Pastor be going to give us speak capsules. Some can show premature ejaculation, sexual weakness. We here give us speak capsules. Yeah, they give us cold capsules about very, very effective for waist pains. Who quite to war. I am with my hair war. We here give us cold capsules. Give us about me shall support your immune system now. I could tell malaria, typhoid, and I join this. Drugstore pharmaceutical shop Obia. Benyabi Aton. From 24 0543 222 470. The latest clinic in town. Friend Tabita Clinic. Tabita say how a prostate how run a fee. Tabita Clinic here in Saudi Arabia. So who are you now? Body pains, infertility. When I check Medina Firestone Food Bridge now. Just after Atomic Junction. You must see 100 Daban in this junction. Yes, also was Sunyale and a fit crowd. Yeah, Juma, Monday to Friday. I'd rather copy me fiada. And a pan on so copy me number 9. It was 0260 196 219. Well, I was a good morning going out to Silver Lady. I'm on that to say. Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I'm from Hitman. I'm from a black woman. Good morning.